bong kon marveng Presbyterian ko shan chanchin Presbyterian ko shan bong kon marveng hi kum sang ni pakhat February nili khan bong kon ko shan atangin preaching station in alo indanga ko shan tin tur hian Presbyterian ko shan bong kon committee chuan voi tam tak ngai to a soi ani a ko shan indang tura rotna masaber chu kum sang khazakwa somkwa parukuma ko shan committee number zathum somthum pathumna thurel number pakuana ani ko shan tin tur chuan thil tu le poimo tam tak a oma wangin ngai tu na sang sang sen ani a biak in hun tur te aleina tur sum le pai te ngai tu ani a ko shan in dan chul ti na alo len zel bok awangin kum sang ni February ni nilai ni zan atangin primary school 5 a in khom na hun masaber nei anita ani ko san indan chul ti na hi hun re takatang khan lo towa te chuan February ni sang ni kum nilai ni zan atangin in khom tran ania te chuan nilai ni zan le in rin zan a in khom ania chota in khom na kai suai tu tur chuan bong kon ko san committee chuan reverend ka phulian ale tualupa isilal thamuanate aron ruat ani asanga in khom na hun po tuang taka nei sun zom zel ania ko san committee atanga kai suai tu tur po in thakul zelin sang ni December tha alo ni ta ka wangin bong kon ko san committee chuan bong kon lama Christmas kumin chu mangho le ri la anti ani chuan Christmas chu manho le ri ani biakin mun tur le aleina tu te po chak ta ka ngai tu reng ani a chuti lai chuan puis thong pawa in chu alo rem chan ta ka wangin ko san committee chuan October ni som paruk sang ni kuma chuan bengalon te pukin leifel anitani amun leina turin apek benga cheng noi nga pukania chu chuan leifel anitani hetianga ko san indan na tur mun kan lei theita hi kan lom hle a ko san hatang ngor taka nei zuin building chei chat le atulanga polak zel ania mystery rualten tha an seng na sazuala natang leota tho rem chan lo wangin hlo fa te lain he nai sun zom zel ani ko san hote in pek na wangin atulang zela na tho zel ania te chuan ko san mamo turang chi thut thleng te pulpit te mai sam te thil chu sang kha tho chho zel ania ko san ho kan in pek na te aro pui kan tin kan lom hle ani heng atan hian bong kon ko san chuan atulanga man chho zel atan cheng sing ruk anon pelea me mal thanem ngai mi song pani le bong kon chimweng ko san ne na changin biakin mamo sang mai cham che pulpit thuthleng carpet sana thuthleng sei pulpit nung kwanzar tu sacrament khu na tur kwan le koi safai te kan dong bok kum sang ni le pakhat February nili a bong kon marveng preaching station biak in tur chu upasi lal biak thanga bial chairman in ahonga pastor zol thuama bial tu pastorin thucha soin bial sai polten hallelujah chorus laro pui taka sa in hon anita a hei hi bong kon marveng ko san din ni atana pom ani zuita ani choma in khom bana ko san hoten thingpui ruai kan pil hova biakin huai chu ko san hola tan man ani a ko san hola in pol ho na buat sai ani a reverend dal tan thangan akai suaya
chon in khoma bial tu pastor in lalpa zan ri sacrament abuat saya zan lama reverend lai ro tuangan pathian ram ti thu pui mangin thu cha asoi ani preaching station hon tharmai kan lani awangin bong kon ko san committee chuan bong kon marveng preaching station suai tu turin ko san committee atangin reverend ka phulian ale upasi lalbiak thangale upasi biak sang ate aruata preaching station huam chung atangin anma ni pui turin committee member tur mi som pani aruat chuak bok ani chairman pastor zol thuama bial tu pastor vice chairman upasi lalbiak thanga secretary upasi biak sanga assistant secretary puti lalring zuala treasurer upasi lalbiak thanga finance secretary pu chunkunga te anni committee member te pu tlang moya pu ar vanal hluna pu ar lal oya pu pc lian ming thanga pu h lal tan zova pu j leng khuaya pu c lal zar liana pu lal ro thanga pu ro dola pu ar biak liana reverend kap huliana pro pastor ke lal lom zuala anhuwa chuan kum sang ni som ni pakhat December ni som ni pathum khan preaching station suai tu tur thanna masaber nei ani a chung than tharte chuan kum sang ni pani chunga preaching station enkol na thok turin chanvo anin sem ngal bok chuta committee member te chu chairman pu r vanal hluna vice chairman pu pc lian ming thanga secretary pu j leng khuaya assistant secretary pu chunkunga treasurer pu tlang moya finance secretary pu ti lalring zuala te anni preaching station a thar te tan malak na tur sang sang tam tak a zuya in rel bol na chi sang sang ngai tu atula ko san suai tu te po an phur hle a committee voi khata pheichuan agenda atam em wangin zan khata rel zo man ani lo awangin zan thumlai committee hi nei chunzom ani hial hunakal zela preaching station suai tu te chuan ko san puitlinga tul ti na alo liana heti lai hian preaching station huam chunga ordain upa an la lo awangin ko san upathan dilna then rotna alo pianga committee voice na kum sang ni pani me ni som ni pasari a nei chuan ko san in dan le upathan dilna bongkon ko sana then ni se ti in rotna aneya ama ero chu he rotna hi chu a em kol tu bongkon ko san committee kuta ani awangin dilna ero an thlen ta em lo ani ni som ni le paruk october sang ni som ni pani alo her chuale chuan aizol mar presbytery in aphal sak angin bongkon marveng preaching station chu ko san puitlinga hlan kai ni in pastor zol thuama moderator aizol mar presbytery chuan ahonga upa r van engliana secretary senior aizol mar presbytery chuan thucha soin ko san zai pol te po an zai bok upathan masak berte aizol mar presbytery in khom puin ko san upa paruk than aphal sak angin kum sang ni le pani october ni som ni le pasari pathian ni choma in khoma ko san upathan na masaber nei ani a heta hian pu ar vanlal hunale pu ti lalring zolate than chua anni a thang tu zong zong hi mi zathum le pathum anni upathan te hi nemnge anlani lo awangin preaching station suai tu te chuan ko san enkol na anla chunzom zela bongkon ko san atangin thani dan zela mi pakhat ron tirin ko san enkol na hi anla ron chunzom zel tari ani ko san puitlinga hlan kai nuwa ko san committee member masaber te chu heng mi te hi anni chairman bongkon ko san committee atanga local lapiang vice chairman pu tlang boya secretary pu ti lalring zuala assistant secretary pu r biak liana treasurer pu r vanlal hluna tual chung sum treasurer pu chunkunga sinot sum le sunday school sum finance secretary pu si biak vela te anni
member te pu PC lian ming thanga pu ro dola pu jeleng khuayale pu hlal tan zowate anni heng mi te hian tual upathan ani ma chu koshan enkol na lokeng ko tura ruat anni kum sang ni le pathum mei ni li pathian ni choma in khoma chuan bial in khom puin an phal sak angin koshan committee member tur tual upa thanna nei ani a thang tu zong zong hi mi zani somni pathum ni in heng mi te hi than chu anni pu PC lian ming thanga pu chhun kunga pu tlang moyale pu ar biak lian ate anni ko khan in dang li mai kan ne wangin biak in po athato lo le a ni som pakhat april sang ni pali thangin biak in thar tur saturin hom han na siam tran ani a building tharm sabel atana lum phum chu ni som ni pali april sang ni le paru thole ni sundar som pania bial to pastoral Reverend Si Chanchin Moya Son Lung Phum Chu Phum Ta ni he mini hian ban khur lai na tang nei chan ani a mi samuk parian lai na tang in kan thok chuaka ko hanin sum le pai lama har san na le wangin ko han chung tin ten ro hatin ni ai tlem lo theu tho kho min sum le pai tho de po an om nok bok ani tun thlanga biak in daro tana kan man hi sang ni pani a poi sel than lian at chum ko in jeng sing khat sang ni za thum som sari amin le sak chu tun thangin kan lamhang ta reng ani ti chuan theyang angin biak in za te po tho chun zom zel ani a heti lai hian bong kon ma veng ko khana chang hian bong kon is chu sang ni le paruk August ni nga alawin dang vele ta ni bong kon is alawin dan ta ka wang hian bong kon mar veng ko khan chu upa pathum chawin ain kol ta chung mi te chu upatang moya upa pi silian hing thanga upa chun kunga ten ni upa pathum chau kan ne wangin ko han committee chuan bialin khom puya tual upa pali than adila September ni somni pali sang ni paruk a tual upa kan thanga chunga chuan mi pathum than an ni a puar biak liana puai silal tlan joban le puin tharate an ni kan biak in a hlui to le te tham dewa wangin biak in thia kha lo ngai ta a lo wangin biak in sak that kan rel do la wangin biak in thia alo ngai ta ti chuan mang hiranu pi thang kung te in chu hal takin November ni riat sang ni paruk atangin July ni som ni paruk sang ni le pasari theng lo ani a atira chuan thathum chung lo tura in biak ani a amaro chu ko khan in biak in kan pe man lo wangin anni po hian that chuin chu tiang chuan phal takin min lo tira kan lo be manian chung ko chunga hian ko khan hote kan phur hle a kan biak in sakna hian chuan kan biak in po hi alen zong hi adung fit somnga pasari awang fit som thum pariat ni in ko han ho ten sum le pai jeng sing ni chau kan nei awangin beng lama te loan deal ani a sino ta changin chan puina te kan dong boka chung te suan biak in hi sak chun zom zel ani a na tang tha hi sang sari zakwa somruk panga sen ani ko han hatang eile in tu te hi thung kwa atangin kanin tum sem thina suan thung ko nge moza tin tumin athenin ar so chia tu ten leya athenin paratha
le alu ti te chu tiang chuan biak in sakna hian phu takin ko han mi pui te kan thok thin ani ti chuan ni tin hian na tang hi somnga somhuk bor vel te hi an thok chuak thin a vai mister hi huai mia lova kan ko hanina he kan biak in lo lai hi kan sak ani nge biak in sakna atan hian ko han sum le pai ba ka K3P atang te ko han mei sia tang te le mi mal than hem ngai tang te a sak chun zom zel ani a ti chuan October ni som ni pasari in rin ni hian bial tu pastoro si chan chin moya hoba biak in hi lu ani biak in lom na hian ko han zai pol te zai in nula than pui te sung kwa in teng sing khat an pek te le mi than ne mai te na an tho khom ma thanga ruai the ani a ko han ho ten him takin ruai nen biak in hi kan lu tani me ni som pakhat le ni som pali khan kum sang ni som panga khan kel kang harna chimin ni som thung pahi an kala ti chuan adot le a chuan zun tha sang ni som panga a chuan ni za som nga pakua kan kal le a chumi zo le a chuan August ni som ni pahi tanga ni som ni pali August tha chuan ni za som thung pariat kan kal le ani kel kang harna kan ton hi kan lom he maya chawang chuan me ni som pali sang ni som panga atanga December tha teng hian chol mi alawin ko san hote biakina kanin khom ani ti chuan ni som ni paruk September tha sang ni som panga hian ni lengin ko san hoten lom na ruai kan nei boka tin chu mai ni lovin achumi nuwa po camping le crusade te po kan nei zu zela ko san hote kan hlim tang sin le ani ai ko san hote pathian khongai na zara zoin kan lo pung chho ve zela member a tele ko san ina te po tianga malam pana kan kalve zela wangin kan biakin lu lai te po alo te ve ta lek leka chu wang chuan kum sang ni som ni le pathum kum tir tang khan kan biakin hi zau na kan han chan ve roya a thang lama fit som le panga in ban kan phuna tin mi palu thak na lam corridor kan ti mai hi kan chu chia a ban thar pathum pali kan phun bela chuan fit so ma zawin chu tiang chuan kan biakin hi kan han khoi chho ve le ani a tun thleng hian zoi a khoi chho zelin tun Christmas lo then don khan kan han lua lut ve ta a kan lom ve khop maya chu wangin kan biakin hi kan nei tin to ka le kan phak to ka chuan moi ve tak tun lai ve tak a han siam te kan du a ko hong committee ina kan rilu le kan ngai tu na te a beng var tok lo ti hria in ko han ho ta na ngai tu na tam tak seng thalai te kan neya an ni ho te le tin ko han pawalai hruai tu te ba ka building committee hruai tu te nen an biakin chung han siam dan tur vel te muna kan eng hova kan soi hova chu tiang chuan kan ceiling te ta thar alo ngaya kan bang te biakin rong hmoi te eng kim mai ti thar ve zela ngaya tin kan biakin hi atir te tanga mumal taka khatianga sak nelo zom bel ani wang khan ti thiam kha ngai to a chu wang chuan kan thalai te tun lai mila thil set zau zok te nen a hmuna kan thira a design han siam dan tur te ceiling han siam dan tur te tin a chung te po kha a oi deu wangin kan han ti zol le bok nen khatia ka wang khan kan ceiling te po
level khata han ti ngot thei kha lo ni chia to lova chu wangin a biak in ina amil ang zela design thar siam te kha kan du a tu tiang chuang kan han ti chowa kan biak in ceiling te a chung han siam that te le a bang le a chung rong hnoi te engkim mai thalai te na an ma ni thiam thil an ma ni talent manga ngai tu na tam tak senga kan chan ho na wangin ti hian biakin keima ni to ka chon thave tak kan han lu thei ta ti kan lom hle ani tin chu ba ka chuan kan thu thleng ni sa te po kan han ai ta dewani ti chuan thu thleng thar te kan han ruwa man ve a thu thleng thar po lema zong kan siam tira mai ro chu kan thu thleng thar han siam hian biakin chung chu adai mai thei don lo wangin ko hong committee chuan ko han ho jing atangin thu thleng man tur han pe thei te donation han pe thei mai tur te an ham puanga chuang ko han chung ko tam tak le mi mal ang te poin le he marveng ko hana lo loi maro chu na tho na wanga khodanga om ta dei te tin sipai chang kan ko han member la ni si te poin kan mamo na te kherengin sumle pai enga mozat te po kan dong zela ko han chung ko enga mozat in thu thleng man te min pe zel boka ti hiang kan thu thleng te po thui tak enga mozat chu thu thleng thar kan han nei thei ta tin kan biakin sir lama hian Sunday school hall tu ruaman tu ra chop ma chop mek ala ni boka chu ba ka chuan kum thar sang ni le som ni le paruka silver jubilee lom turin kan in ruaman na kum kir lama ngai dona tu ta chuan ko hang committee te KTP tele ko hang mechia le ko hang pawalai pol te nen join committee te nein kan silver jubilee lom na turata na til tu le poi mo sang te clear hovin kan thu khom chi na henga te po hian kan chan tlan na te kan lung rual tlan na te alom om hle maya kan ko khana hian thiam thil nei chi sang thalai te zinga engamo zat kan nei boka anni poi nan thiam na te ko khan le pathian tan ti in lo po nei lovin zan rei tak khleng ma ni na chun la man tho nuwa zan in khom bana te chang chon an chana in khom lo zana te po zan tai re khlengin kan biakin khoi hian lang thina heng te hi ko khan ho kan fan ni em na po ni kan lom em ani tin kumin bi ka hei ko khan in khoma te du phusamin han rivut vutin han lim viau angin lang lo maila kai mani phu to ka chuan in khom po kan tha thei hle vein kan sia tin chu ba ka chuan ni lai be rual thu pui han zir te po nuam kan tia kumin bi ka thei chuan kan thu pui te zir man la kan tia lok thak kan ti hle bokani tin chu ba ka chuan pathian biak in khoma no pang in khom tai ma tak engama zat kan neya heng tai kan lom hle maya lam ma hruai tu tak te pon nia pathian biaka pathian fakna la han saka lam te hi no pang in nuang em maya heng te po hi kan ko khan van nei na te pon ni in kan sia kan lom em jing trong trai in khom te le jing trong trai in khom phir lova ko khan ta na trong trai tum tlat mi engama zat nu ho jinga te kan nei kal renga an ni hian an hun orem changa pianga ko khan ho tan to pin biakin a trong trai thin kan nei renga ni in no pang te po ko khan ho hian pathian tharau chiang lim pol na changa pathian fak nuam ti mi an ni ti kan mu thiam ve wangin an tan thutna bik te po ko khan ho in an ruah manna me che ho thutna te mi pa ho thutna te an han nei sang bik an ni an chunga po hian kan lom em ani bongkon marveng presbyterian ko hran hi bongkon ko hran atangin kum sang ni le pakhat february ni li khan alo pianga ti chuan ko hran puitlinga hian sang ni le pahni october ma aizon mar presbytery in min handa ani ti chuan
bong kon pastor bial hi mun nia kan sinotin an then ta a ti chuan bong kon bethel pastor bial alo piang le ta chuta chuan bong kon bethel pastor bial chunga chuan kan han oma ti chuan ai voin ni thleng hian pathian in min hruai kum sum ni le panga zet mai min an hruai ta a alo mom kan ti hle maya kan rong bol na po pathian in mal min soma voin ni thleng hian kan la kalpui chove zela tuang takin ti chuan kum sang ni le paruk khan kan ko hran atang hian bong kon is ko hran apiang a anni ko hran po hi pathian hruai na in tluang takin an kal chho zela anni po pun laman pan chho zela rong bol na tluang takin an nei chowa alo mom le ani ti chuan hei bong kon bethel pastor bial chunga kan han oma a bial tu pastor te po hi pathum lai mai kan han nei veta a an ming te poi han tar lang ve hrim hrim tai langin reverend vanlal mon pui khiang te ni a ani hi min bial tu ma saber ania kum sang ni som paruk atanga sang ni som ni thleng khan min an biala adod le reverend doctor lal ma chuana kum sang ni le pakhat atanga sang ni som ni le pali thleng khan min an biala ani hian ne kumin khan min an pension sana tuna hian reverend sila lungmuana ai kan nei me ka ani chung hi rong bol na konga mi in petak mai an nia an chunga point kan lo me ma ko ram a te po thanem man rong bol na hian na e me ma alo mom kan ti hle ni chonai bong kon marveng ko khan hi ei dan zo kim hi zali le pakwalai mai kan oma tin in hi za som le pasari kanom buka ti chuan ko khan upa hi pariat kan ni a missionary hi wini thleng hian somni le pangalai mai kanan chom ve theya pathian rong bol na kongpoi mo tak mai wini thleng hian kan theng to kin kan thuk ve zel ani e ko san upa kan nei to tele kan nei mek te bong kon marveng ko sanin ordain upa kan nei to te chu heng mi te hi an ni upa tlang moya upa tlang moi hi kum sang ni le pathum me nilia tual upa atan than ani a kum sang ni le panga february ni roka upa atan than le ni in kum sang ni le panga october ni ko a aizol mar presbytery in khompui voisom ni pasari na leitan ko san biak ina neya bongkon marveng ko san upa atan nemnge ani a kum sang ni le paruk december ni rukhan chatuan ram min lo pansan to ani upa chunkunga hi kum sang ni le pathum mei nili khan tual upa atan than ani a kum sang ni le panga february ni ruka upa atan than le ni in kum sang ni le panga october ni kwa a aizol mar presbytery in khompui voisom ni pasari na leitan biak ina neya bongkon marveng ko san upa atan nemnge ani upa pc lian ming thanga upa pc lian ming thanga hi kum sang ni le pathum mei nili khan tual upa a than ani a kum sang ni le panga february ni ruka upa atan than le ni in kum sang ni le panga october ni kwa a aizol mar presbytery in khompui voisom ni pasari na leitan biak ina neya bongkon marveng ko san upa atana nemnge ani upa h laltan zova upa h laltan zova hi kum sang ni le paruk september ni somni pali khan tual upa atan than ni in kum sang ni le pariat february ni thuma upa atan than ani a kum sang ni le pariat october ni som pahnia aizol mar presbytery in khompui voisom thumna leitan south biak ina neya bongkon marveng ko san upa atan nemnge ani upa f vanlal mana hi kum sang ni le pariat february ni thuma upa atan than ni in kum sang ni le pariat october ni som pahnia aizol mar presbytery in khompui voisom thumna leitan south biak ina neya bongkon marveng ko san upa atan nemnge ani upa lalrin thara hi kum sang ni le paruk september ni somni palia tual upa atan than ni in
กุมสังนิเลปริยัด February นิทุมาอุปาอตานทันอันนี้กุมสังนิเลปริยัด October นิสมปะนิไอโซลมาร์ Presbytery อินคอมปุยไว้สมทุมนะเลตัน South เบียกอินาเนียบงกอนมาร์เวงกสันอุปาอตานเนมเหอันนี้อุปามังเดระฮีกุมสังนิสมเมนิสมหิปฐุมะตัวอุปาอตานทันอันนี้กุมสังนิสมปะนิ January นิสมหิปะกัวอุปาอตานทันนี้อินกุมสังนิสมปะนิ October นิสมปะลีไอโซลมาร์ Presbytery อินคอมปุยไว้สมทุมปะลีนะฟอกลันเบียกอินาเนียบงกอนมาร์เวงกสันอุปาอตานเนมเหอันนี้อุปาดร R วานัลซาวาอุปาดร R วานัลซาวาฮีกุมสังนิสมปะนิ January นิสมหิปะกัวอุปาอตานทันนี้อินกุมสังนิสมปะนิ October นิสมปะลีไอโซลมาร์ Presbytery อินคอมปุยไว้สมทุมปะลีนะฟอกลันเบียกอินาเนียบงกอนมาร์เวงกสันอุปาอตานเนมเหอันนี้มุนดังอินเลโลเตอันดินตากวางอินกุมสังนิสมหิเลปฐุม September นิสมพานดุรตลังลมะมินเป็นสันตาอันนี้อุปาเอชลัลชัวมาฮีกุมสังนิสมปรุกสังนิสมปะกัวเลสังนิสมหิปะขตะเตตัวอุปาอตานทันอโลนิโตกุมสังนิสมหิปังJanuary นิสมปะกัวคานอุปาอตานทันเลนีอินกุมสังนิสมหิปังOctober นิสมปะนิไอโซลมาร์ Presbytery อินคอมปุยไว้สมลีปัสรินะสิพีร์เบียกอินาเนียบงกอนมาร์เวงกสันอุปาอตานเนมเหอันนี้อุปาเอชลัลรินอมาฮีกุมสังนิสมหิปะขัด November นิสมปะลีตัวอุปาอตานทันอันนี้กุมสังนิสมหิเลปังJanuary นิสมปะกัวคานอุปาอตานทันเลนีอินกุมสังนิสมหิปังOctober นิสมปะนิไอโซลมาร์ Presbytery อินคอมปุยไว้สมลีปัสรินะสิพีร์กสันเบียกอินาเนียบงกอนมาร์เวงกสันอุปาอตานเนมเหอันนี้กุมสังนิสมหิปังเฮียนกสันอุปาปริยัดกันในเมกอันนี้กุมสังนิสมหิปังกสันคอมมิตี้เตจูเฮงมีเตหิอันนี้ Chairman อุปา PC เลียนหิงทังVice Chairman อุปา H ลัลตันโซวา Secretary อุปาลัลรินธารา Assistant Secretary อุปา F วานลัลมานา Treasurer อุปามังฮีราทัวลชุงซุมวงตูเลอุปาชุนกูงสินดซุมวงตู Finance Secretary อุปาชุนกูงEx Officio Pastor C ลัลลุงมัวนา Bill to Pastor กุมสังหิสมหิปังชงอินคอมมิตี้เปียงสังสมเลปะหิดินอันนี้ Finance Committee Program Committee Ramthar Committee Building Committee Light Committee Music and Sound Committee Social Front Committee Bible Society Committee Masihi Sangati Committee Christian Chungko Committee Sunday School Committee le Archives Committee te anni kum sang ni som ni paruk kausan Silver Jubilee lom na turpualin Silver Jubilee Organizing Committee din ani Silver Jubilee Organizing Committee te chu Office Bearer Chairman upa chunku nga Vice Chairman upa H lalthuama Secretary upa H lalrin oma Assistant Secretary pulal nun tuanga Treasurer upa mang lira kausan committee le bial to pastor ba ka heng mi te hi committee member te anni tlangwal si lal ming chuanga tlangwal pi si lal muan kima pu si lal zui heta pi zamoi pi lal biak nungi pi sang hing liani pu ar biak liana pu h lal mal so male pu pi si lal nei chuanga te anni Sunday school lama hian puiting lama superintendent in ahowa assistant superintendent hi pahni omin naupang lam kai suai turin assistant superintendent a ombok puiting lama ziak tu pathum omin zirtir tu somni an ommek ani kum sang ni somni panga Sunday school committee chu hengmi te hi anni superintendent upa f vanlal mana Assistant Superintendent upa mang dira Assistant Superintendent naupang Sunday School
pu ar biak liana secretary pu silal mangai zuala assistant secretary tlangwal silal ming chuanga committee member te kaushan committee te naupang Sunday school department tin leader te pulal mangai zuala kaushan librarian te anni naupang lam hi Sunday school department sang paruk beginner primary junior department intermediate sacrament le senior department te siam ani a pathian di chonunau pang in khom le leirol in khom te buat sain committee po asana din ani a thupui sang te zirin inti hlim na hun te bible study te sol fazir te talent hai chona hun atan zai inti siak tele social activities sang mangten hun man thin ani a no pang chonin khoma hian beginner atanga junior department te omin leirol in khoma hian intermediate atanga senior department chin te da anni kum engemaw chen chu thlathum dana biakina in khom na hun buat sai thin ani a department sang atangin thu le hla baka naupang atangin special item te nein hun man thin ani a kum tinin Sunday school kai kim le kai tha baka naupang le tleirol chon in khom kai kim le kai tha te hna lom man pek thin ani bok MSSU atanga program le hun poimo te po hlim takin kan hmang thina khovel Sunday school ni te naupang carol service baka tum kaw ni a te kaushan mi puiten kongzo in pathian choi moinan hunte kan hmang thin ani naupang Sunday school committee chairman pu ar biak lena assistant superintendent secretary tlangwal silal ming chuanga member te department tin leader te assistant leader le secretary te anni ramthar lam rongbolna kaushan hian ramthar rongbolna lam angai poimo hle a ramthar committee ten thei to pin ma an la a tin ramthar rongbolna atan hian chung tina tholom khon thin ani a kum sang ni somni panga a missionary kaushanin achom dan chu hetiang hi ani ramthar committee in som pakhat kaushan hmeichhia in pasari Christian thalai polin som kaushan pawalai polin panga chung komal chom som pakhat kanom bok tichuan bongkon marveng kaushanin missionary achom mek hi somli panga ani heiba ka hian missionary thoklai te tanpuina voi engemaw zat an peto bok kan kaushan atanga missionary chuak zongzong hi pasari nito in missionary a chuak mek pathum kan nei bok ramthar rongbol atan hian ramthar committee ten sumtuak na tlang te nei thin ani a ramthar campaign te nein chung tinin pathian ni tuk sai ai te ramthar rongbol atan sum le pai te tho thin ani ramthar committee hmalak na in hek hmuna te hian wakem nei alo ni to a chimluang sauta December sang hi pali aro kaushan khozol veng sang biala nisom panga atanga nisom ni November sang ni panga kaw chua zolpui pastor biala nisari atanga nisom pali April sang ni pariat kajal ghat asamma nisom pani atanga nisom paruk mei sang ni som pali katli chera thingpui huana nisom pasari atanga nisom pakua December sang ni som pariat tel kata kaushan karot pastor bial nisom atanga nisom pali December sang ni som ni pali ate nei alo ni to ani bongkon marveng kaushan hmeichhia hi February ni som ni sang ni pakhata din ani a bongkon marveng preaching station honani hnuloka hian kaushan hmeichhia hi din ve ngal ani a hemi kum hian kaushan hmeichhia hi member za somsari pakwa kan ni a hruai thuma saber te hi bongkon kaushan atanga ronruat an ni a office bearer ma saber te chairman pitwalen moi vice chairman pichong moi secretary pithang thwami assistant secretary pilal biak chhoni treasurer PJ Snei kimi finance secretary pilal minne mi te anni a kaushan committee ai o hi reverend ka phuliana ani committee member te hi pilai siami pizamoi pilarin moi
pi sai thang pui pi le rin thangi pi le rong kimi pi du thangi pi ar thang zwali pi le som liani pi pc biak lomi pi le ngai zwali pi le chami te an ni a kum sang hi pahni kuma kawsan mei cha te hi kan in thanga office bearer te heng mi te hi an ni a chairman pi tua len moi vice chairman pi chong moi secretary pi thang thwa mi assistant secretary pi zamoi treasurer pi js ni kimi finance secretary pi la nun ne mi committee members te hi pi lai siami pi la rin moi pi sai thang pui pi za engi pi la rin thangi pi la rong kimi pi du thangi pi ar thang zwali pi la som liani pi pc biak lomi pi la ngai zwali pi la chami kan vai hian ni som pariat kan ni Kawsan hei chia te hi an din tir atangin kawsan hei cherong bol na sang sanga ke an pen ngala an thei ang anga sum te tuakin Mizoram kawsan hei che centenary kum sang ni pali a lom na po an pualin hlim takin ti salam roi nen hun an manga centenary lungphun po pi tual len moi kawsan hei che chairman in ahong ani Mizoram kawsan hei che in khom pui liana te bu fai tham rong bol na te bial huwa pa rong bol na le missionary choma te ni tin chung in khom le Christian chung ko malak na chi sang sanga te thanem an ngai em a kawsan chung ko a ni tin chung in khom mang theilo te chu chung in khom an man thei nan hun an man pui thina central atanga program local te a thei chin china an ti hlo tling ve zela biakina pangpar khoi hi kawsan mei chia te hian an kut ken bera pangpar committee din ni in thatin pangpar khoi tu tur te po a in choka in ruat thin ani a hemi atan po hian sumle pai tam tak an seng thin ani kawsan mei chia te hian rong bol na tan kong sang sangin sum an tuak thina tin Christian chung ko rong bol na pualin voi tam tak Christian chung ko campaign an lo nei to thina bial huap le kawsan mal malak na in voi engem mazat bible chiar chu hun te mangin Uitling Sunday School zirlai exam te an nei thin bok kawsan ni poimwa te kawsan hei che zai pol te an nei thin ani kawsan hei cheni apiangin hlim takin hun an mang thina he huna hian kum som sari chin te hna choi moi na thil pek an hlan thin ani kum sang hi panga atang khan kawsan hei chia te hi group pahnia in thenin Marthi group le Loisi group te an ni a group te hian budget te nei ve in kawsan hei chia te rong bol na ti chak le zual turin thei to pin ma an la thin ani kawsan hei chia te hian hom lama te tan puina te pe in biakina tlaivara tongtai na hun te an mang thin ani hei ba ka hian Good Friday le Easter Sunday ya te jingkara in khom na hun an buat sei thin bok August Sangwe Paru Bongkon East Branchard Lopian Don Khan Try to te Sadui Kil Ho ni a Sudah chuan kum sang ni somni paru try to tur te po than ruat ngal kan ni a sang ni somni paru kawsan mei che try to te chu heng te hian ni chairman pi chong moi vice chairman pi lai siami secretary pi zamoi assistant secretary Pidal Siamoy, treasurer is engi, finance secretary PPC biak lomi te anni a committee member te Pidal Rinmoy som liani pidu thangi piar thang zuali pitang chuangi nula thanpui pikhwal lu te piwanal robi Pidal kimi Pidal biak nungi Pidal nunmoy le PPC lal nun tuangi te anni oran mechia te hian biak in sakna hian sum bebe koba tin natlang te ko nei khinin ei tur te po natlang ei tur te po tun khina tin oran mei sia bi te pon natlang te po kan nei khina tituan hun local zela biak in te zawani khan biak in thut teng mamo ania ta hian oran mei sia te hian teng noi ni kan bebe a ram thar rong bol na lama te po
kan ngai poi mo pe a ti chuan kumin sang di som ti panga teng hian missionary pastori kan chom ve ni ti chuan ko than chung kwa a chiat to kan omin in ral na te nei thina in committee tang lai an lo bo ral chuan an ma ni chan chin toy pui kun chunga secretary ten soi ani a in ral na te ko til pe kan ni a chumin chan chin kan soi rol kan soi lai chuan pangpar te po da chin ani in kan chunga dia in honga in nei an omin ko san me chia ten til pe kan pe a bu fai tham bel le Christian labu kan pe ve chin ani usang di som ni panga ko san me che toi tu te chairman pisa moi vice chairman pinal bia kunungi secretary pisa engi assistant secretary pisang ming liani treasurer pichong than pui finance secretary PPC lanun tuangi committee member te pilal kimi piwanal feli pitang chuangi pilal rin moi pilal ompui pilai siami pilal som liani PPC biak lomi PR tang zuali pilal thaluri PR lal muan pui piram thar nga kite anni pilai siami committee member hian niru September sang ni som ni panga a min boral sana kan uin poi kan tite maya pilai siami hi bongkon marve bosan meisia kai ding tu ber ani kan hun pandan tlang pui te chu heng te hit ni social income sharing lazir tongtra income sen chala tranga chuzir tur local te le changse income te a hun man thilani kum sang ni pakhata bongkon ko thana tanga bongkon marveng preaching station hun alo ni khan preaching station committee chuan a huam chunga thalai te din hun ngai to in Christian thalai pol din ve ngal mai tha ti a ti chuan bongkon branch KTP committee number zanga somthum pakhatna thorel number palina in alo rel angin February som pani sang ni pakhat thotan zadin khoma khan branch roi to thar than na hun man alo ni ta a he in than na hun hi preaching station secretary le ko han committee ayo ni bok upasi biak sang hawin nei ani a in khom ba na hian than chwa thar te hian chanvo an in siam rem ngalani he roi to thar than ni February ni som pani sang ni pakhat hi bongkon marveng branch KTP dinniatan pom alo ni zoita ni Christian Chalai Paul bongkon marveng branch suai tu masaber te chu heng mi te hi anni leader pu mang lira assistant leader tlangwal si vanlal chunga secretary tlangwal lal rin thara assistant secretary tlangwal v lal chanpuya treasurer pu f vanlal rona finance secretary tlangwal riki lal rammoi ralte committee member tur mi som pali ruat ngal ani boka chung te chu UJ Haudala tlangwal R lal masona tlangwal H lal lom kima tlangwal lal mal soma tlangwal H lal mal soma tlangwal H lal nun lima tlangwal lal nun fima tlangwal R lal rammuaka tlangwal C lal rintika nula PC lal sang zuali nula R lal chuan kimi nula lili lal nun tuangi nula ti van than thangi nula lal zik puite anni ama ero chu hemi kum hian assistant secretary tlangwal v lal chanpui chu eizon awangin phul pui lama a om atul ta si a branch committee chuan a IO tur secret bolot mangin athang le ta a tlangwal R lal masona than ani branch committee member atan tlangwal PC lal nei tuanga le tlangwal H lal rin omate ruat bel anni bok branch ding thar mai kan ni awang khan bungrua le sum le pai engma nei a om lova bongkon branch ten amplifier keyboard le astan typewriter long roll holo guitar microphone stand microphone le cable bungroda na tur almera podium soundbox le sum fai
เจงสางงาจลีสมรุกเจ็ดมินเปอะกันล้มขบไหมเฮติลายเฮียนบรันช์เมมบาร์ฮีมีป่าสมปัวปัสริเลเมเชียสมรุกปทุมกันวายินจาสมรุกกันนิเวอะกุมสางนิเลประคัดเฟบรุรีนิสมปะกัวอะบงกอนบรันช์เตเนนอินทานโปรแกรมหิมอมตักมันอันนี้อะเฮมินีเวกเฮียนเซ็นทรัลเคทีพีอะ registration ติเฟลงาลอันนี้บอกะบงกอนมาร์เวงบรันช์ฮี registration number จารุกสมหิปรุกนากันอมอันนี้ branch committee หน่วยเฮียน sub committee ช่างดินอันนี้อะจุงเตจู program committee เฮียน branch office bearer เตเล group office bearer เตรวดอันนี้อะอันนี้เฮียนทัตินา branch program ตูร์เตอันรวมมันชินอันนี้ evangelism committee central KTP ละมินมินเบย์เซยอังิน evangelism committee ฮีกันดินโชเวเซลาอันนี้มาลักนะเฮียนโปรแกรมช่างรวมหันินจงใจเบเทลเมมบาร์ลาเตเลรุยโลง่ายเตปัวลเฟชัวเลจงใจรัวเต evangelism night เตฝักนะอินโคมเตบวชใส่ชินอันนี้อะการตินปะเทียนนี้เปียงินโซเชียลมีเดียละมะปะเทียนถูตาร์ชัวกินเมมบาร์เต็นกันเทอังอังินกันทนดัดชินอันนี้ decoration committee เตเฮียน branch เลเบียลโปรแกรมปอยมัวเตบันอาร์ซีเอ็มเตมุนมาใจมวยเตอันกุดเกนเบระคริสต์มาสเลกุมทาร์ committee เตเฮียน decoration ฮี KTP กุตาอดาชินอวางินเฮี decoration committee เตบอกผลนากันหัดชินอันนี้ documentation and archive committee กุมสังหิสมปรุกอจังคาน KTP เลกอชัน document เตฮีวนชัดอจูลาเชียอินdocumentation and archive committee hi din ani a an malak na in kausan minute bu te KTP minute bu te chu digitize a von that ani a hei ba ka hian kausan document poimo sang von that te po ma chhop zel ani bok sound and property committee KTP program a chuan alowa kan om thei hau lo chu sound system ani kan ti thei omeอันนี้มาลักนะเฮียนกันบุงระในอังเตโปโซอินปีจังตุนเฉาเซลอันนี้คอมมิตี้มาลักนะอินสายสวยเทรนนิ่งเตดรัมส์บวกเทรนนิ่งเตโซลฟาซิร์เตเลซาวน์เอ็นโคลดันช่างเตโปอินซิร์ปีนะหุ่นมันชินอันนี้ refreshment committee member ตานเฮียนกุมละมาเอาปังเดวเลมงจางเดวเตรวดอันนี้ชีนะโปรแกรมปอยหมอช่างเลละจิรนะหุนาเต refreshment ลำอันป่วยคุยชีนะ branch treasurer ฮี committee chairman อาตานกันรวดชีนอันนี้ silver jubilee organizing committee กุมสังหิสมหิปทุมจังคาน branch KTP silver jubilee กันลมตูร์ปัวลิน committee ดินอันนี้อันนี้รวมมันนะอิน jubilee ลมดานตูร์เต jubilee ปัวลซุมตัวดานตูร์เตเลทิลจูลช่างเตไงตัวเรียลชินอันนี้อันทุเรลเตจู branch committee in ปมปุยนมาลักชินอันนี้ literature committee ฮีกุมตินชวนกันดินเลมลวะกันหุ่นตำโจกะเอโรชวนเฮ committee ฮีกันโลในโตชีนะอันมาลักนะอิน literature night เตมังอินปนลำมีเทียมตักเตโซมินทูเลละละมากันโซนเทนตูร์อังเตไงตัวมาลักชินอันนี้เฮงบากะเฮียน Sports Sub Committee เตดินิน Branch อินติลิมนะกันในอเปียงินอันไก่สวยนะอินโปรแกรมเตรัวมันชินอันนี้กษันใจพอลนกอลนาฮีกษัน Committee in KTP เตกุตาดาววางินในใจพอล Conductor ตูร์เตติน Assistant Conductor เตพอฮี KTP ละมินอันรวดไม่ทีนะตินกษันโปรแกรมพออีหมอช่างที่บ้ากะเบียลหัวโปรแกรมเตติน Presbytery หัวทั้งพอเฮียนกษันใจพอลเตฮีกันใจทีนะตินmember KTP member บีกะบีกินห้องอันดุปุยปัสสาวะในกันเฮียนสินะกันใจทีนะหุ่นมาสาลมาเตชวน Committee in ใจทิ้งมีเสติกันอดาบางินกันใจเสียละอันมาตัวหุ่นเราก็ละมีสิ่งที่กันบอยชาวตากะเฮียนกันทุเรียลเตกันทุดาเตปอตีดังมันนี่อารมณ์จานดานังอินใจทิ้งมีเสกันปีตินเทนขัดเตชวนมินซ้อมเลี้ยงเราเตปอมันเวเจ้านา
kan zo ka ero chuan ko kan zai pol te po kan zai pi zel ni tin zai pol en kol tu tur te hian thane man ngai thin em maya zai pol ma son na tur sang te an ngai tu thina kita chuan zai pol kem te bo saya tin zai pol zan hun te kan mangani tin kum sang ni le som pani kum khan du dar sana music video pali la ni kan da a thi rang kalvari ti te kan la leng don si ti te ti star si pai ti te lungoi na ti phone ti la te kan lo thin ve to a an zai pol conductor khat kan leya assistant conductor pani an oma tin director pakhat kan lei boka an li hian ti top thu in zai pol en kol na hi thok mek ani kumsang ni pakhat KTP branch din tiratang khan nun shroi tu chanchin bu kartin chuak chu ti chuak ve ani a chanchin bu ming hi kan branch secretary masaber tlangwalal rin thara phua chu committee in lungrol takin kan pom tlanga ti chuan kan chanchin bu te hi kartin kaushan chet vel na le KTP rongbo na sang le program sang te ta lan thin ania tin branch a nun shroi tu chanchin bu en kol tur hian editorial board mi member pasari rotin chief agent turte sub agent turte rot ani bok ani tin branch KTP te hian thadnia member te biak in honga nupui pasal nei an om hian Holy Bible le Christian labute lan thin ania amaro chu hun te local zela tu nei ro chuan biak in honga nupui pasal nei kan omin lompuina thuziak le cheng sang ni man hu pek thin ani tin goshan chung kwa chiat to kan om hian hunrem chang ma sabera tongtra in khom man puin ralna pek thin ania tuna kumsang ni le somni panga ero hi chuan branch shroi tu ten rem chan dan angin anina kalchilin cheng sang hia ral thin ani ta ani ti chuan member damlo damdoi na omte lo om thina hekte hi ninga chin damdoi na oman om chuan cheng sang khatin kan thin bok ani tin tun din muna hian missionary thokla hi pakhat kan nei mek bok ani bongkon marveng branch te hian kumtinin project sang chop chu thin ani a chumli lai branch lang cho in hun man pui to ani a kum sang ni som pariat atang khan branch in khom pui nei chan ani a branch in khom pui masaber hi kum sang ni som pariat nei ni som hi panga atanga ni som hi pasaria nei ani a upa singur than tluanga chu speaker tan somin inun na turin tlan chuak ro ti tu pui man ani a KTP member ba ka ko san ni pui ten kan hnut hle a program himom tak kan manga group member te mi khol in khentonin in khom pui ro rel te kan neya branch malak na tur sang te kan rel thin ani branch in khom pui voi ni na kum sang ni som hi pahi October ni som hi pakhata changa ni som hi pathum chungin nei ani a speaker tan upalal nun pui sha sel ni in thupui tan Isua Krista ti chu man ani thupui hi speaker in adu tak athan ani a in khom pui chung hian speaker thanem ngai na liawin zai thiam sang pu David vanlal peka pu ar lal lom sanga nula vanlal rolo tumile nula gospel zo chuan moi ten pathian fakna hla manga rongbolna an nei thin bok hei ba ka hian group zaipol kaushan zaipol kaushan meichia le pavalai zaipol te ba ka bial zaipol ten zaipol rongbolna an neya in khom pui him om le hlok thak tak kan mang ani bongkon marveng branch KTP te hi tum thum lai mai wakyam kan lo nei ve ta a ta chuanin ama sabera hian kumsang ni som panga khanin October ni som ni pakhata tanga ni som ni panga chungin si salganga ko ran silchar mizo pastor biala pulpit le mai cham te lectran te siamin kan zukala ta hian member som ni pali lai mai kan thok chuak theya amun ma domin na tho pon wang khop maya kan zukal na te ko ran tele branch KTP ram po kan lim piao kan lom piao ani
tin atum ni na hianin sang ni som pakwa khana ni a October ni som paru ka tanga ni som ni pakhatin kar khana ni a kan sukal na hi tuingoi pastor bial tripura chibari ko ran kan sukala hemi tum hian member som pakwa kan thok chuaka ta chuanin mai cham te pulpit te lectern te kha helaya ki ma di on lama duan sa vekin kan buat saya kan kalma atang to in wakem na chu kan thok tan to dera chuan duan sa vekin kan phur tha a muna rong te kan kap chopa chuan kan rem khoma ado san na tur te kan han siamatin an biakin khanin ceiling an lo la nei lofa an ceiling te po kan han siam saknga la ko ran hoten lom khop maya kini pon thok tam kan in tia kan lom kan lim ve em ani tin atum thumna hianin sang ni som ni pathum khana ni a manik bon ko rana khwan ani a September ni som ni atanga ni som ni panga inkar khang kan sukala manik bon hi asam a om khu ni a tichuan member som pakwa kan kal theya quarters fencing te kan siama in school chung rangwa te kan chia rangwa te po kha han chi ngal mai thei khan ni lowa thing te zana kan vada phe te khan zon thima chunga te chuanin aliang te kateng khanin chung in chun te kan han siam chopa te khan rangwa te po kan han chia kan akal chuna te kan tamlu tuk lo nagin kan thok rema tam tak kan zo thoka kan kalda ko han te po an lom ve khop maya in ke ri po lom takin kan ron ho le ani KTP te hian thlatin program sang in hun kan mang thina program kan man thin tlang pui te chu thusil in khom leirol pual in khom thu le hlazan Bible study central atanga thu pui zir project in khom group night sharing le tong trai fakna in khom thusil toy te in hun kan mang thin ani pathian ni choma in khom bana tong trai in khom nei thin ani a group tong trai in khom te asanga nei thin ani bok sum tuak na le chet vel na rong bol na atan sum le pai tuakin kong sanga ma lak thin ani a branch in sum a mu na tlang pui te chu faith promise group budget rotuai khor blanket soup motor sil thiam thil nei thil lak khom te ba kha arem chandan ang anga thil zuara sum tuak thin ani branch member hi kan tamlem lo wangin group pahnia in then thin ani a group mingpo akhat tokin ti dang lam thin ani boka kungsang ni som pakua malama chuan group ruai tu te hi branch committee in ruat mai thina sang hi som pakua atang khan kan kaldan ti dang lamin nomination te siamin member 10 group OB tur hi kan thlang ta thina heng than chua te hi branch OB te nen chan ro in siam remna nein group committee member tu te po ruat thin an ni a group te hi budget siam sak thin an ni a group in kai suai na te po buat sai ani a ni suai tu te thanem ngai na le member te in pek na hi branch pum pui kan chak na le i kan moi na ani awangin thei topin branch ti chak turin ma kan na thina ni kumtinin branch tu pui kan lei thina kungsang hi som hi panga a branch tu pui tan thil tha ti ning suang u ti kan manga tin kungsang hi som hi panga chung hian project pahni kan neya KTP bungrua ti changtun ti le in khom war kum ti te hi kan project tan an mang bok ai kungsang hi som hi paruk hi kan silver jubilee kum som hi pangana alo ni ve ta reng maya hemi pual hian kan thei topin kan in buat sai ve renga pathian ke suai na zara KTP te rong bol na po
atuang chho thin hle maya athian mal som na andonga kumtin kan budget te po apung ve zela central atang te bial atanga ti tur ang te po thatakin kan ti ve zel theya ni kan lom hle ani kan soi mai ho lo tur zinga chuan rampum huap anga in ti siak hi tumni kan ma chon ve ta a kumsang ni sompalia khan sinfo bo sai hruaina eng khuisa kan lo tel ve to a tin kumsang ni somni panga me thla khan ramthar veng presbyterian ko shanten rampum huap faklam in ti siak kan bo saya ni kan tel ve bok ani kumsang ni somni panga branch hruai tu te heng mi te hi an ni leader pulal nun tluanga assistant leader tlangwal silal ming chuanga secretary tlangwal pc lal muan kima assistant secretary pu pc lal chuan oma treasurer pu c lal zui heta finance secretary pu h lal ro hlu a committee member te pu pc lal zar liana pu h lal tran puya tlangwal f zo sang liana tlangwal r lal om puya tlangwal pc lal rem moya nula r lal mangai nula lal nun pui nula lal ram ngai omi nula gospel ming du omi nula lal moi kimi nula mal som dong liani nula si mal som thangi nula si lal ruat sangi nula si lian kimi nula rem sang pui te anni ex officio pastor si lal lung mona bial tu pastor Kaushan committee ai o upa lal rin thara te anni kumsang ni palia Mizoram Kaushan sanga Kaushan Pavalai Paul din ania kumsang ni som pakhat December Kaushan committee number zati som pakhat Furel som pariat na chuanin an Kaushan po hian Pavalai Paul din veni se ti in rel ta January ninga sani som pahni ninga zan dar saria Kaushan Pavalai Paul chu alo din ta ani Pavalai Paul din na chuan member somni le pakhat lai kal ani Synod Executive Committee in Kaushan Pavalai Paul tia ming lo vo chu apulen ta ani zon ni somthum sani somni pakata Mizoram Pavalai Paul Joint Committee o an register ve ta hoi tu masa te chu heng mi te hian ni chairman upa e van lalmana vice chairman u r vanal zawa secretary u h lal machuana assistant secretary u pc lal nun sanga advisor upa pc le ning thanga te ruat ni atira chuan Kaushan Pavalai Paul te hian sumle pai po an mani pualin an lakol sang lem lova anin khom hun apianga tholom an lak khom te po Kaushan committee atanga advisor ruatin akol mai thin kum sang ni som panga atangin an mani pualin sumle pai po an kol sang ve ta chau ani Kaushan Pavalai Paul a hian committee member asana in ruat bi a lova member zong te chu committee member an ni vek maya committee po asan pa a kolovin anin khom huna ata chopin an soi hova program an duan pa in an committee chu ani zui hmal mai thin hun masalama chuan Kaushan Pavalai Paul te chet phung po a hlimom ve thin hle a Kaushan po in ke thei dom tak mewa adom atul chang a om thin ani hun man dan tlang pui Kaushan Pavalai Paul te hi atira chuan mimal ina tele Kaushan hola te anin khom mai zela kum sang ni som pali atungin biak ina thakata voi khat in khom na hun an mang thin ani sharing lazir thusil in fui tharna sot sarmon tong trai rol le zai ho le adang te in hun an mang thin ani chet velna tlang pui Kaushan Pavalai Paul alo din tir hian member te po an phur hle maya Kaushan chauka hi an in pui ber pakhat ani bera mi pahni pathum lek po an thut khom to chuan an hnattlang zui chu ani deuh mai thina member an tam lem lova hnatlanga thok chuak tur po in midang an phut te chiam hran lo mani che tin an che mi mai thin ani
sum le pai te an in rel bol than ve tak china phei chuan sum tuak in an tul ve hle thina chem te siam te sum le suk siam te sachan na siam bol hlo ru na siam saur na bom siam sigri siam te le sum de chua theina kong sang sangin sum an tuak ve a member tina rin na thu tiam te po an chang ve thin heng an sum le pai de chu mang hian bungrua te leive zelin bungrua po mumal takin an nei chho ve mek zel ani bial huap le zoram pum huap pawalai in to khom le thil ti sang sanga te phur takin an tel ve zela kaushan pawalai pol zai pol te nei thinin kaushan ni poimo sang sanga phur takin pathian fakna hla an sa thin tin kaushan pawalai pol te hian music video tumhni an tlang zar to a music video paruk lai an lo siam ve to ani kaushan pawalai pol te hian inti hlimna chi sang sang te an mang thina kaushan tan an pe zo ema na tul sang sang thoka mo lo phur turin kaushan committee po hian an chunga mo phurna angat po thina KTP kaushan meichia le kaushan program poimo sang sanga te eile in siamatan som an ningun hle an thei ang tok tokin kaushan mamo sang sang te lein an pe thina chung zinga chuan thingpui da na tur ti an te biak ina number display la number tar lan na cheng sing khat sang ngaman an leite chu vo in thleng hian kaushan ten kan mang tangkai hle kum sang hi som pasari atengin missionary chom tan ani a he mi kum hian missionary pani an choma chom na turin member a budget siamin an khon thin ani kum sang hi som hi panga a member somnga panga ni in missionary panga lai an chom ve to ani kum sang hi som hi panga a pawalai pol office bearer te chairman pu lal du sang mar vice chairman upa h lal thuama secretary pu run nei thanga khiang te assistant secretary pu si lal biak sanga treasurer pu r biak lena finance secretary pu ram thiang hlima advisor upa f van lal mana te anni